Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Miljana Kulić često zloupotrebljava položaj koji je produkcija Zadruge dala, s obzirom na to da je u realitiju sa svojim maloletnim detetom. Uprkos najboljim uslovima i povlasticama koje su joj omogućene, ona po svemu sudeći pokušava da prevari sve, pa i produkciju. Ovog puta ona je prenela informaciju o ženi Edisa Fetića, koju nikako nije mogla da zna, sem ako ne dobije informaciju od spolja. Ona je prenela da je njegova žena Zilha podnela papire za razvod, što je zaista vest koja se proteklih dana pojavila u medijima. Te stoga Miljana optužena da koristi internet i da je tako došla do informacija vezanih za odnos Eda i njegove supruge. Ili pak da iza leđa produkciji ispituje Željkovu babysitterku koja prenosi informacije. Ukoliko se ovo ispostavi da je istina, nema sumnje da će Miljana dobiti žestoku kaznu, a mnogi već odavno očekuju da to bude diskvalifikacija.